al-isyarat asam kadrukum maradata assalam akhir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi ala ni'amihi al-batina wal-zahirah. Ja'ala ad-dunya mazra'atan lil-akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyidu bil mu'jizatil bahirah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi nujumul huda waz-zahirah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan sing kami atiranan, alhamdulillah. Murah-murahan, dari kita niyo halaung pamarihara sinallah subhanahu wa ta'ala. Amuin suway na to halgaan in ni'mat dihil kato tanyo. Labi luba na to nikmat nakalabireng hakatan nikmat amo na nikmat pag-agama. Amo na panawag-tawag kato sinallahu ta'ala maun pa amin pagmabuwa matan hati si pagmabuwa matan pa Allah subhanahu wa ta'ala amin himinang kita niyo sintaming nato pakanya sing ginawaran nato dahin haamuin dugal iwan sin bungis sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Hamanga sila amuyin tiyawag pakarayawan naghinang simbukon marayaw. Tiyawag maun pa amin agama sa buntul-buntul limawag sing kabingkukan di halaw man sing gumini. Naingaton sing kita niyo pangannalon na to marayaw in dunya rihil kato tanyo sinallahu ta'ala paghulaan in inikatantan lando masapat siya malawa den kato tanyo in ini pagpinda-pinda sing kahalan di na to akon kananaman in umol na to yan na amuin kasayuhan na to puti na in buhok na to, kunot na inggim paisan na to, manjari inpiyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, wala na to biar mga naayupot marayaw. Sin amuan maksud hangkang kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala piya panjari supaya makapagtag-ipon kaniya. Na in waktu ini, nasubay na to kailo ayaran, karena doon kita niyo ini makahampit sing kasandangan na to dito hadlaw kana. Bang na to halgaanin waktu sarta agaon na to paginhawawaran na to ipagtunay sin ono na piyangdakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na tanto sadya makakawa kita niyo sin parbahagian na to sa rew-rew hadlaw kana. Na in mga ayat patumtum kato sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing halawm sin Quran sin sapat sin waktu dahing mga nasabot doon hay ni hamanga sila amuyin
doon haon sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam magkarukaan ha mga sukampong niya amo na simusulang paagama amuin agama diarania harap pa kampong niya harap pa bangsa niya sa sumagawa nagmaikot sing ginhawaran nila pawaran nila amin wala nagmatuyo long ta kimawa sin bahagi dihil kanila sin Allah Ta'ala waktu hika salasay sin amuin ginhawaran nila rin di pahalaw man sin dunya ini sampai sila sumagpakpaadlaw gana-gana na in Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal sin amuin buot niya long ta tumawag hakampong niya habang sa niya, doon hayan, gamayan, inhibalik kanya panggura-gura, inhibalik kanya panghimuting, inhibalik kanya katan amuin, di karidaan si manusia, mahinang kanya hakabuhi niya. Nasabihan, in Allah Ta'ala, nagbaita pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyaita kanya, Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fasbir kama sabara ulul admi minar rusul wala tastajil lahum biita sin Allah ta'ala ron ha ayat ini pagsabar na hadjakaw ya Muhammad biya sin pagsabar sin mga sila amuin nakaw na rin kay mo daing ha mga nakananam sin panggura-gura nakananam sin pangudyo-ngudyo nakanam sin panuna bukon marayaw na inyad to papagsabaron na hadya ayon nakaulong niya biya mga mag-us kanila kaannahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar biya sin Allah subhanahu wa ta'ala ron ini dihi kasusa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pag puti pulasin kampong niya roon amin kaibugan si mga manusia way pag-iman patuhan Rabbul Alamin ngayon mga yanlaw niya tiyo-tiyo da waktu yan dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa in datunganan nila amo na in kakkal in bugat niya waktu amin way roon nabalikan doon hayan nasabi ito in kita magpatuntum haamin waktu rihil kato taniyo agaw na to in mga waktu yan to misang pariya din lugay tari halaw man sing gumini tanto bang nato biya mga hibanding pa amin waktu hadlaw kana tanto akadway roon lang ta makawa tarin dihay ni timbangan maka ini sibo iwan sin bugat hirhil sin Allah Ta'ala ha mga tao simusulang kanya rito hadlaw gana-gana. Karena lang niya yung mga waktu, misang pabiya din iabutan sin pangumulan sin kita. Ayaw, miabot. Biya sin pangumulan lang ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang taka naman tagto tahon inumul niya. Misan pa siya nakalabireng hadto. Biya ita doon hayni in lugay-lugay ra timbangan sin waktu biya dalong niya sin mga hangka sa saat da dahil nga mga ugtuhan sin sukayaon. Inyan katantan way roon halga niya labi luwa na tudbang niya way naagaw in waktu roon na amuin sabab sin hikarida kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pagtang-ipon patuhan na to Rabbul Alamin. Amunin umagaw long ta tumunay sin piyang daakan sin Allah Ta'ala karena amurayan in nikmat long takakkal din di hadun niya ini marana to sambil pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga mga ayat damikyan amin hiasubo kanila haadlaw kana bang mauno in lukay nila rihalaw man sin dunya ini. Bihan. Yan dirhilan kita niyo masaallah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun ding ha mga jima to piatog sin Allah ta'ala rin di
Giyatosan tahon, halawom sinlihak, doon haon, pagbati nila, pag-asubo sinhambok, pahambok, bang mauno na inlukay, sinamoy limabay kanila ring hamauno yaon, wakto yaon, inagilong ni Rea hadjasing kahapon. Kila kam labistum fil ardi adada sinin. Pila laong niya imbya mga lukay niyo, gumi ini, sin mga pila ini gatos tahon atau pila adlaw pila ini tahon biha. Kalu labis na yawman aw ba'da yawm. Inagi nila ay ikaw na abi ada kami long nesin apa na naman namo nahang kadlaw atau puas ang kadlaw bihad to ra imbya mga lukay-lukay. Na inyan katantan bang wayron bakkas tamarayaw dahin haamuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto wayron tod mahasil na to ang sulag ununo dahin diha lawman sing gumini kaya na wayron mabista kato karayawan dito hadlaw kana naamuy to ini suway na to apason lukay na to dahin di halaw man sin gumini murol doon na amin kakainang amin pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kansiya diya kasupaya di mag tungkilang in kakahinang sin umat niya magsama sibu katantan karena hambok din piyagkawaan hangkan kita ini nasulang saling di hadun niya ini singkahalan pag-agama pasal sin aun iya atod na to dugaing deng ha amin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya atod sing kaibanan bihan ing kaapu-apuan nila. Iya atod sing kaibanan bihan ing mga favorite nila ng simbahasa Anggalis deng ha mga guru nila na ing mga yadto katantan in pangasubo ing mga nagkasabot nila yadto no yadto raak dabahi sabeto sin Allah ta'ala atawa in daak da sin Tuhan Rabbul Alamin kahinapusan amurin pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa babiyad to, bang bihad to, misan uno pa indawa si manusia, at kala sumampay na kita pawakto, hindi na kita makarawa, na tanto na sadya inyad to magbingka to in kaliruan, na wayroon na mahasil na to, ang sulag uno-uno. Bihad to na matawd din nga mga ayat na sabot kato, kala kam labistum fil ardi adada sinin kalu labis na yawman aw ba'da yawm in baita nila na biadalong niya si mga hangka adlaw ataw pahikarwasin adlaw biada hatil lukay-lukay na mo hamuin lukay lukay sila sin Allah subhanahu wa ta'ala rihalaw man sin gumi ini lawi-lawi na to din wala naka tanom bang ibarat nagtanom na wayroon lang ta maani nila dito haadlaw kana sababsin piyasaran nila in ginhawabaran nila in wala sila nagtuyo imagaw sin amin waktu doon hayan sin in waktu yaon hikalugi kanila bat amo yan in sa laggo-laggo puunan sing kita niyo kataan amo na in waktu rihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang natuyaw hindi mapakayro na kabayan tanto lugi kita niyo kita ba kamo hambok surah halon sing Quran wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ibot lang sin Allah ta'ala pa waktu amo nain pagtawag suratud dahar atawa sura siyabutunin waktu wal asri ibot pa waktu innal insana lafi khusr benar-benar to di manusia lugi to di manusia illa alladhina amanu buat malainkan hindi da malugi doon hayan amo rin sila nagparatsaya sa sumagawa suway pagparatsaya labay dahin hapamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa alladhina amanu Darang siyabot yung pag-iman,
nalangkom ingkatan rukun iman unum. Doon hayan suway na to pamaratsayahan. Sarta bukon sadya mamaratsaya injantong suway magad inudyot pamaranan himiwal. Maganggaw ta kaniya. Illa alladina amanu. Bihan. Wa amilus salihat. Suway siya mag-amal salih. Unin pag yan amal salih, amo na inamal, wayroon kuhila niya, amo na inamal sim mga sila, amin kiatukbalan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat, amin hisiyo-siyo im makaurul kanila damikyan makatayma day sa besin, mat natayma si mga sila yan to. Amo na nikmat, doon ha amin iurul nila indan sa buntul-buntul, amo na lang niya sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, amo na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na pagyanon ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amo na sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo indan mabuntol. Sabab bangkaw wala si magnat doon na yan, wala mo siyag na timbaran mo roon ha amin katan, piyang dakan kay mo. Sa tapiagang gautaan mo hinang mo, na ando kaylo, na hinang lupas katantan, inwakto yaon, ampa inwakto, amin dihil kato, tiyo-tiyo na rin ang mga wakto yan to, intong basa adlaw akhirat, sinwakto yaon, katan na sinwakto po asin, ini adlaw kahinapusan, inyaon katantan halawm, kasiksaan na imano siya halawm, narka jahannam, kakal na sila rito, di na sila makakuha. Katan na sinwakto roon, amin, wayroon na long tabis tahon adlawan, inipituhan, inibulanan tahunan way na. Sabab kahinapusan na sinwakto. Kahinapusan na ini waktu amo hindi hilang kita niyo papag lugtuon papag hinangon simparsukuan na to. Namo ito mga katawtay manghuran haagama Islam. Na ini ni katantan suway na to pagsadyahan in mga waktu ini. Mag-amal salih. At ini amal amuin piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yanon amal salih, amo na inlaway ring hapami at sindaak sin Allah ta'ala, pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang siya di lumaway ring Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkataninang, inyan katan di mahinang amal salih. Gamayan yung pagtawag kaniya, amal talih. Amo na lawan sin ini marayaw, amo na mangi. Nabiyad to. Nasabihan, wa amilus salihat. Wala doon haon timubtub. Sin pagpakay sin wakto, suway siya, yaon pag patumtumpia tumtumibiya na sininang na to inibiya yaon. Wa amilus salihat, wastawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Suway yaon pagwasihat, wiyasihati, wasihat sin baran pabaran, wasihat sin hambok tay mangud patay mangud niya, wasihat sin tao makahati pa mga tao na di makahati, amin alim maun pajahil, suway amo adtuin mahinang sinambok pambuk. Iban suway magpatumtumpiatumtumiin hambok pambuk, sabab wayroon hambok daing kato tanyo amuin laungta kiapunan sing katantan marayaw. Karena tiap-tiap hamuk daing kato tanyo, aun ini sipat na to mangi, aun day sab sipat na to marayaw. Yari kato marayaw, yari sab kato mangi. Nakita yan magjaga kaniya, bang unin pa kayon na to, akabuhi na to. Amo kain mangi na sadya, ataw amo kay marayaw na sadya. Naamoy unin biyeta kato, sinallahu ta'ala, harap na to pakarayawan katan. Harap na to pa marayaw, ayaw kita niyong harap pa mangi. Yan ang sinagi,
in katan tan pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya hibayta in katan karayawan sabutun day sabing katan hika ini laraksin karayawan na sabut yadto hasupaya in tao taga-akal makapamintang bihan yan sabab inakkal ini manusia din di hilang sinullahu subhanahu wa ta'ala na kalabaw rin nga kataan piyapan jari amo na inakkal sabab inakkal yaon namin makaingat maminig si marayaw iban si mangi bihan iban inakkal yaon amo na in laung ta magpawatok madto pa kanya sinikarayaw paamuin katan sinhinangon iban si pagpadyato sinhinang iban na sin amuin mag-agad iban sin susukat-sukatan sin tiap-tiap ipon patuhan Rabbul Alamin sumukat patuhan sing katan karayawan sarta paganggautaan sing ginawawaran niya ingkatan siukat niya suway niya paganggautaan bangaon siukat mo pa Allah Ta'ala na subay ing janji mo kaniya pajatuhon mo ipakita mo kaniya simmat tanto din janji mengharap kaniya. Biasin imiyang kau. La ilaha illallah. Wairuun. Mapatot sumbahun. Pagtag-ipunan. Buat malingkan ikaw raya Allah. Tunggal isa-isa mo. Nahasin niya. Unoy ninangon mo rito. Suway mo siya tunggalun. Hatungod parkala. Pag-ibadat. Harap pa. Tuhan. Di ikaw manjari lumagtuhan. Dugaing din kaniya. Suway isa-isa niya. Raway hikaruan niya. Bihan. Nasalta jimanji kau kanya inagimu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Simaksi kau serta nagpasaksi kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mo iyan ya Allah saksi ako. Bunal-bunal tuod kumahad ako inhi Muhammad daak mo iwan ipon mo. Nabang siya daak iwan ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkatan simpiang daakan niya hikarayaw pakatan manusia na pagdahi karayaw pakatan manusia ing kita manusia subay humampit dengan karayawan amin diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana sambil baitaan kita wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu uno-uno na naramon kaniusin daak kulong sin Allah Ta'ala na amo yan ing kawaan niyo amo yan ing singurin niyo amo yan ing pagganggautaan niyo na uno-uno na in wala niya kaya pangdakan wala niya nahinang na ayaw na kau umatikat himinang hayaon ayaw na kau dumaawawat inyaon katan makawakaw karayawan sin wala piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan wala piyag marayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab bang yaw naon karayaw niya makaunain Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang ding nakatan but siya in amuin langta nang lang kumisingkatan sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hihinangon hatungod pag-agama wayroon na mapuas din kaniya nasabi ito in waktu mapuas din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam tikmud na inagama Islam di naman jari ganapan di naman jari dagdagan nabangaon nakaganap dunhan wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto inyan maksiat patuhan Rabbul Alamin. Uno-uno hinang, misan na iyan mo marayaw, hikarayaw. Hatat kala wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na kaya pangdaakan, inyan katantan, di magpaid dahatao himinang kaniya. Di toon magpaid dahatao himinang kaniya sinhinang, wala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin piaglugtuan hakabuhi niya, wala niya misan iatod in mga yan katantan sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam makaiyan kita tubos hati sin tubos ini wayron kasaan niya way kalaungan niya may ta in katanihinang niya daing hatuhan Rabbul Alamin bukon daing nga amin panali-tali niya hakabaya-bayaan niya bukon inya to katanday nga Tuhan na to Rabbul Alamin. Hasab yato in siya tubos kana ingkatan jima turing nga mga hinang niya inyaon katanday nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala bukonin po nanday kaniya.
Nabiya din na yung mga yan. Bihin lang niya sinapo na mo. Bihan. Sabuton, pabihin sinapo nila. Hauno kay mawa inapo nila. Bihin sing kamaasan nila. Hauno kay mawa in kamaasan nila. Nabihan. Aon pa magbantog doon han. Waisan lang niya. Bangyang makakita sinaming kitab diarana mo ini. Na waisan. Yung mga tao amin mag-uuno yan. Ini makasayo sa yan. At sumagawa, maray-wayron na kitab makaliuring ha Quran. Iwan sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab, amuranin piagbin niya. Ipa, ini, pagkain ako ng kato pabagbugan. Sarta hinangon, uno-uno na in kakausan na to hinangon doon. Halaw man sin, Quran mahamul liya. Iwan na sin sunna sin, pamu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amo iniin subay na to ini kitaon hawakto na to at awajaka na wakto na to wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr in pagwasihat wi asihati doon ha amin kasabunnalan uno yung pagyanon kasabunnalan in kasabunnalan amo na insara sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasabunnalan amo na yung hatuhan na to Rabbul Alamin Quran mahamulya sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amon pagyanon kasabunnalan wa tawasaw bil haq doon kamo maninduganan ha kasabunnalan dain ha Quran mahamulya iwan sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawasaw bis sabr sarta magwasihat-wasihati sintungod papagsabar. On pa yan pagsabar dahin doonhan. Subay na to pagsabaran. Pagsabaran na to, impiang daakan sin Allah Ta'ala. Hinangon na to, kadar kakausan na to. Pagsabaran na to, inkatan, maasiyat, bisan dabya din inibog na to, himinang amin tinggalan na to. Hasupaya kita niyo makasud dito ha amin. Tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Bihan yan, pagsabar. Iban magsabar kita ha uno-uno na amuin hinang jumato halaw man singgumi yan daing ha amin tiyak dir sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron makapagbaya dugaing siyara suway hadya kita magsabar ang mga pakaradyaan magjato amin bukon in puunan niya ring ha amuin kakahinang sin amuin kita lang ta ha ngan sim pagkamano siya amin aundang yung mga pajatuhon sin Allah Ta'ala karna malapay kita rin ha amin pakaradyaan yadto sa sumagawa misang kita malapay doon hayan hatat kalaing kita doon nangangamdo siya amin kakainang piatarang sin pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iabutan kita niyo sim masalahat yaon inyad tubistahon kato tanyo sin Allah Ta'ala amal sa lago-lago sabab imapatay malumos insiya syahid imapatay masunog insiya syahid imapatay mahulog deng ha taas ini biyangon mataas siya kung nahulog pababa inyan katan syahid kaya gipitan sim matukas biya sim bato biya sim basi inyan katan syahid iban sim mga tao amuin mapatay habay nagsasandal sin masakit bista hunda sin Allah Ta'ala im mga sila syahid at tinawala sila nalugi gamayan halom kasanangan im mga sila mga katawtay manghuran na kamislam na sa abid to paggabiya mga inwakto biya mga hawpo na di na ako makapahawa awak to ini mangubaid na ako kanyo kataan sa Allah Ta'ala rukaing wakto na di mihil na kita pangadyan, bangwayron na masalahat. Insyaallah Ta'ala, masi-masi kita. Yari ha majlis ta ini, na tiap-tiap biada sin waktu ini. Yari ra kami. Bang bukon hambuk din kamo ini maka ini gua aun daring ha mga katawtay manghuran insyaallah Ta'ala makasaligan na masi-masi in program na to insyaallah Ta'ala amin dumagan na manghumbay na ko kanyo kataan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Alhamdulillah, usual, very own, scholar,